hano ariye ariko Brian akunda abasore b'ibigango hano mukaratize okay muyango noneho ngarashaka umusore uresha na MC Buryohe oya wowe yego ariko bana umva MC ni type zanyu yego muri kumuntu nakubone hano hari umuntu waguhaye Instagram ye ufite amakuru wonye Instagram bagwa Instagram kandi ni babiri ntababeshye ariko mana so muri kubigisha kano tugira ushambo tasha mubi sana tukashira reka tukashira mu mwanya wako tugira ugashira muri tayari rimwe tatu wiche chepe VIP ni hano usimamvu nababeshaga VIP ni hariya oya buretse VIP nayibonye kuva kare VIP ni hano aha so MC yo gwino sherifi Brian mwabonye supasana pacha one more time, sibyo. Birthday. Ngoninde. Wewe chaji nitoro shingwino. One more time, hano. Ichupa. Ichi. Nononje kureba aha. Usenda bikenza gute. Uva. Listen. MC. Oui. What is it? Journalist. Akona ngo bisi Butare. Wizes. Ano bita kuntwari Nyamirambo. Okay. Birthday. Twese tubivuga cyane birthday. Nakiryoshwe si wari kubyumva mu mbabari usko timu yose iri hano bavuye muri office bashe muri festival yacu mu mbabare tubere ku ariko DJ ndamushaka nawazamuki tugakorana rimwe kabiri gatatu birthday naye nahoze ndeyima birthday Riderman Kade abavuga Kade ni bande abavuga Riderman ni bande natsinzwe so MC yes anyways ladies and gentlemen let's take a MC uyu mugabo mumumera amashyi menshi cyane menshi ntabwo ngahagije n'ukuri ndababwira impamvu tugira gutya twese mwereze
ndashaka uyu muhanzi tuze kumubarira tuva kuri 5 tumanuka nitugera kuri 1 tute tuvuga izina rye ko baramurindiriye afite hit kuva ku ndirimbo ye ya mbere kugeza ku ya nyuma n'amahit muraririmbana mwiteguye kuririmbana nawe ntabwo twatarama tudafite umutekano mumfashe duha amashyi menshi polisi nationale Agora já vai para